matur pengenikan ide dang yang duyendre ring ide Sang Prabu dalem watu renggong. Do Ratu Sang Prabu kawentenan Brahmana kelingi punika dewa Sang Prabu. Samadang Gusti Yukti Sujatianyane boyo yana lian punika Ratu Sang Prabu wantah semetoni ratu maka yuktinyanide yang Brahmana kelingi punika kadundung oleh ada lantas wicarane buka jani pemargen yadnyani sing side ngelarang toni madan landoh to doning punapi para panjak idewo doning tenuning ketundung raris semeton idewo makadnya ide Brahmana keling punika dewa Sang Prabu. Sayan mawali jagat iratune Kerta Raharja nah lautang ni jani penakin ide pundut ajak meriki ide yang Brahmana keling tu dewa Sang Prabu dalem watu renggong ide katur ngenter wali eri sampune rawuh iriki patut ide yang Brahmana keling ni sandang patut muputang yadnya ni ratuni boyo anak lian ide sane patut punika Ratu Sang Prabu. Jantan kerja jagat ratu eri sampun ide saning ngenterang yadnyani mejanten sampun Rahayu Kerta Raharja jagat gel-gel purani ide dalam suksema pisan eri wau kadi sapunika runtuh pengandikan ide yang duyendre ngeraris ni mangkin ide Sang Prabu dalem watu renggong ngaturang suksemaning idep ring ide yang duyendre moine kadi dados bagawantu iri kering puri gel-gel putus diri mojalaran rianto gargite pikawunan ide mire kami ragiang tu wacanan ide dangyang duyendre
ngerari side nitah para panjak iduni sane akeh nyane kutus diri mandak mundut Brahmana keling utama paman nani kepatutang ngetuturi petedah ide yang Brahmana keling doning paman nani nundung doning ide ani patut tuh nabdabang karya ni dini yang paman demen win landuh kerte rahardi jagat gegile gitu paman